Башкортостандың Өршек, Өйәле елгаларына койган бәләкәй елгасыктар буена Күл Илмең, Ил Күлмең, Иликәй мең ырулы башкортлары утырган. Улар арасына Ер Хорап, Карахакал яуларында катнашкан Бөрьән башкортлары килеп хыенган. Стәрлебаш, Әлшәй, Миякә, Бишбүләк райондары сигендә Каранай Моратов нигезләгән авыл бар. Ул Каранай дип атала. Каранай Моратов Ирәндек таулары буенда яшәгән Бөрьән ырыуы кешеһе. Ул кара телләрнең эзәрләвеннән юл язлыктырып, үзенең кардәшләре менән Дим буйлап һәм Өршәк елгаһы буйлап озак ер эзләй. Бер урындан икенче урынга 7 мәртәбә күченә. Өршәккә койган Карабулак елгаһы буендагы Каранай авылына моннан 3 буат самаһы элек нигез салына. Уның халкын ялан Бөрьәндәр дип йөртә башлайлар. Халыктың бер өлеше Хамар ягына ла китә. Ыргыз, Тук елгаһы буйларында төпләнә. 20нче буаттың 30нчы елларында Совет илендә колхозлашу дәвре башлангас, Каранайдан Яшелкүл дигән бәләкәй авыл бүленеп сыга. Яшелкүл дигән күл буенда урынлаша ул. Үзенең мәктәбе, хуҗалыгы булган аерым бер авыл булып гөрләп яшәп китә. Кызганычка каршы 1960 елларда Яшелкүл авылы перспектива дигән исемгә индерелеп, юкка сыгарыла. Авылның урыны бафу итеп хөрелә, обаның башында Яшелкүлдәрнең зыяраты гына кала. Халык киренән Каранайга күченеп кайта. Һәм Яшелкүлдәр бер нисә гаилә булып, 2 авыл уртаһында утар булып та утыра. Бұл Яшелкүл дигән авылның башы, оның аръягында тора. Ана теге Тугайның теге ягында безнең Яшелкүл дигән авыл бар иде. Рөстәм заманында да битеп. Biz avul Karnayga көчеп башкайна күчеп чыккан. Ана бул зыярат, Яшелкүл авылының зыяраты. Элек был ерләрдә үлән кеше бейеклегенә, ат менән дә йырып сыгып булмаслык Тугайды мелиораторлар киптереп, хөреп юкка сыгарды. Яшелкүл ул шундый матур авыл ине, юк ул хәзер. Был сүзләрдә әйткәндә Марс Тимербулат улының күзләре яшьләнә. Аны картатайым юлдашым. Инегәле Акратулла ошо Яшелкүл авылына нигез салган кеше. Колхозда айырып сыгарып, ошонда Яшелкүл авылы. Ул 54-нче елда үлде расында. Әне нәйм үлде 40-нче елда хугыш вакытында. Юрис үлде 44-нче елда. Мына шунда яталар белән. Картатай белән нәйм ошонда ята. Мен институтка Мәскәү аша крайний северге эшкә бардылар. Анда Яшелкүл авылы бар иде. Мен йөреп кайткан елларда Яшелкүл авылы юк. Башкортстанның көньяк-көнбайышындагы Бәләбәй калкулыгы ул тезмә таулар, далалар һәм шишмәләр төяге. Стәрлебаш районының Каранай авылы халкыла ошо күркәм юмарт табигатьнең уртаһында Өршәк елгаһына койган Карабулак һавын һаулап 300 елга якын дөнья китә. Кешенең күңеле табигатькә, сәхрәгә, якын тугандар һәм дуслар корына ынтыла. Туган ялан кырдарда үскән терелткеч, яшәрткеч шифалы үләндәр, кендек каны тамган туган җир кешегә көч бирә, дәртен арттыра. Стәрлебаш районының Каранай авылына зарыгып кайтып йөргән кешеләрнең береһе Марс Тимербулат улы Юлдашев. Ул үзенең туган ягының именлеген, бай һәм тыныс тормышын, халкының сәламәтлеген хәстәрләп, кайгыртып яшәгән табиб. Елда халыктан подпись йып, Карнай Моратовка һәйкәл куярга булдык. Мин шунда үзем уйладым, обещал всем, что я это дело сделаю. 2001 елда мен Карнай Моратовка һәйкәл куйдырдым Стәрлебаш районының үзәгендә. Чөнки ул Карнай Моратов кем икәнен белгән кеше аңлай. Нинди шәхес, нинди авыл ул Карнай авылы. Күп кеше һорай. Стәрлебашта битен астында кемнәр яшәй? Сборный населения. Килеп яңадан Карнай авылына
мәселе турында һөйләшеп, аңлашып, халыкка yetkерергә булдык. Шунда мен şu Karnay yolu turunda hem biz haberler yedim, fotoğrafyalar yedim. Hem gittim Karnay Muratov turunda Karnay yolu turunda ben kitap yazasakmın dedim. Hem ötenim o turla ben kitap yazdım. Aldığı günde şu Karnay yolunun kılığın tergidi. Hazır 5 yıl şunda bir de hocalık, karamaydı. Bir kişi de gerekmedi deyip, bana şunday мнение, eli kolxozga yetetmeydik. Hazır bana rayonundaki glava Albert Zafarovsk'a gittim. Onda klubda müdür de yok, işçi de yok. Klub bekli taratip, ben onu bilmeyim dedi. Albert Zafarovich, это основной очаг культуры rayonda, Başkurt avlunda biri olan, mektepte bitirdiler, kolxozda bitirdiler, magazin yapıldı, bir de yok. Karnay yolu bir rayet, iyi ki. Bu sebeple hep Karnay kişileri, eğer genelde ödegidin hukuklarda yoklap, rayon ödegine müracaat etmelidir. Ben şu alt buna ben Özüm ошağılda doğup üskemge, yeni mesih, şu Karnay yolu şu aytıp, şu mesastayeni bulganına, mektep olmağız bütünde, avul bitir, mektep olmağız. Bizim ballarda türlü yerde okutkan olar edi, yağmursa ölüm, hem başkalar tutmay. Это тоже один из методов геноцида башкир. Это вы должны помнить. Башкирт авылдар түгел, бәләкәй, башкиртта ялан керек, mal tutura gerek bolgan. Uğur ağlar, urut ağlar, soğuş ağlar. Onlarda balalar көп, mektep kaldı, medbukette var, bütün ne var. Ama şarkı yok. Bana şu turla birge teşir, Karnay ağlı bitirge teş tügel. Karnay ağlını, bizim bana Pugachev vakitinde ihtilalda Karnay Muratov, главный полковник bolgan. O bütün bana orunlardan alıp kozana hatta bütün yerlerde Karnay Muratov tutkan. Şimdi kişi kişi iyi bedek ağılga, ben de yeter. Kırgızı, yedi yıllarda onlar gelip üstüne tübeklengenler de Müryen Rova. Şunda men Rova'dan yer alıp, şunda yalan Müryenler ödip. Ağıl tülegenler, şunda yaşaganlar. Гаилеле һилейләр инеме Карнай турында? Ne atayım hile turgayını gel aytıp duran bit min tuğasta kartatayım. Bahadır bolar ene batayım. Asal Kaza babay. Ул удела карtatayım noktada bağan. Şu Karnay Muratovlar ne bit indi? Bunda sahmaniyetna здоровый монолой bola turgaylar. Muhabbat kişi. Alar bana Temirhan ingdurha. Temirhan'dan ola bana Temir bolat. Temirhan'dan belekeyini. Oltay hoğuşta kam тоже mol qaytdı. Kolu yok indi barmakları. Şuran sağışan sahman. Ol monolay здоровый ömür boyu traktorist oldu. Brigadir da buldu. Brigadir da buldu. Şunan hon. En belekey Amirhan. Bana Amirhan'dan deputat buldu. Lenin ordenine Amirhan. Karanayevlar indi biz. O da Karanayevlar. Karnay Batır degende men tuğanlarım miniatürniler indi. Marsavay kokkuneler. Kopşağınalar. Emin bir ödem kad kişi. Bal en doğru. Ana Rozana ne karakteristik veren. Ol yigitler işlerinde, kızlar işinde işlep üstte. Bütün işte ona kuşatırgayınlar, koşuğala harapta durmay uydu bilip işley. Ol başta mototsiklda yürüne. Şuranın maşını aldı, maşınala yürüne. Buna degen dep ihalda ana reisler tura tağ başında. Ol alardan iyi. Bedin steril başında kadar. Steril başında. Әле нисек булган килеп сакта кадыр? Ben Marsavay. Ben попросил келip уборкашыларга мында. Ol келip уборкашыланы. İden hürtüp aldım indi yarar. Baribir endi. Astırıp, klubda astırıp уборкашылар мында. Героический человек. Ay. Так вот. Нет, операция. Karnay bit. Marsavay kile. Күркәм тәбигать уртаһында Өршәк елгаһына куйган Карабулак дигән тәмле һыуҙы һыулап йәшәгән Каранай халкы заманында ифрат егәрле, булдыклы кешеләре менән дан тоткан.
Медхат Абдрахманович председатель сақта, анау көперді қалдырды саққан. Шуан соң ошы клубты қалдырды. Ике коттедж, ана кирпичный ике. Шоның іргесінде магазин. Газда кірітті ол. Газ кірітті. Ол барда колхоз көкіліп ешені. 50 yaşын өткердік. Bir aydan соң өлділі. Шонда кішіден соң, мұнда колхоз мандыманы, үйінне председатель болманы, бригадирлар да біз таралып өттілер. Шуантығы период наступил развала. Колхозды бітірділер, халық ішіп қалды. Мына көршіге кірмей тұрған вақыт бет мен қойтам да аптырайым. Не шолай екен ол дейіп? Әбеділі алайты өлелік. Мен алып келдім мұнда, уважаемый профессор. Мына ол сондай тарихтан түбіне түшкен кіші, тарих фәндері доктор, профессор, тарих фәндері кафедра мүдірі, тарих һәм археология Башқұрт университетінің профессор Құлбақтен Насир Мырзабаевич. Ол более моторлы хилер тарих турында. Шуан біздің арнайы ауылын тарихын Салауат Хамидуллин да көп біле тарихсы. Салауат Усманов, Усман бабайдың ұлы. Шуның өсі біледі. Қорнай ұлында яшаған кішілер, Қорнай ұлын немеке екен білейді. Зор Давидовын келді бұна профессор Құлбақты. Жақсы рахым етеді. Hayırlı gün. Korona turunda bir kup ittirip odağı ittirip hülergelerim ki min koronayla Hristiyan hukukta katlaşkan ayrı bir mabittarlarına tutalım istedim. Birincisinden benim ispatlamam ise koronay doğruluklu aldar batırdan yeyeli vurgatıymış. Logika boyunca sonda fikirge kelip bola aldar batırdan higidisi ola Murat bola. 1735-37 yıllardaki Başkurt istilalarının aktif katlaşırsağı koronayın birgen yağınan birde kelip orgulaşığında görehin Murat'ın ihtilalda aktif katlaşığı sebepsi bulgandır. Bu taklimette krayda öğrenmesi ağıldan rayonda kişilere yolunap çıkarga mümkün. Profesyonel tarihçılar onday eşinden şogullarga mümkünlükleri yok. Halk arasından gelen materyal ol kraylıklardan hüneri onlardan burası benim yazım arşiv materyallarına dayanıp işler. İkincisinden milli batırımız var. Bir de iltugul bir de dünya kabul etken tanıgan milli batırımız Yolay ulu Salavat. Hikayesi yıllarda binde hedin avuldan satkan zat Salavat Hamidullin diplom yazdı. Koronay Muratov turağında. Dokumentler boyunca yolda koronayın Salavat'la kararında kupke yukarıra dereceli kupke yukarıra damlı kişi gelin isapatlanlık. Sol hayatlar tırıştık, diplom yapılan sakta yolдар yazdılar diplom yazdı. Tanıklı tarihçimiz Enver Zakir Ulu Esfendiyarov benim milli görevimizin tamirine balta sabırga yayındığını. Benim milli görevimizde monumentten, pastanitten düşürüp koronaydı oturtırga yayındığını diyor. Tavuş kutarıp diplomda sak yapıp saktık. Bugünkü günde Salavat Hamidullin'in nidey meşhur tarihçisi, meşhur tarih yollusu ikenin bir de Республика бile. Он был сотником и походным старшиной Бурзянской волости. Коронай Муратов с самого начала Пугачевщины примкнул к самозванному царю Петру Федоровичу. Став его полковником, он вместе с другими повстанческими командирами 18 ноября 1773 года после упорного боя захватывает Стерлитамак.
Через несколько дней ими была взята Табынская крепость и Богоявленский завод, ныне это райцентр Красноусольск, и 24 ноября осаждена Уфа. Коронай не стал задерживаться под Уфой. Выполняя задание Пугачева, он двинулся в сторону Казани, чтобы обеспечить дорогу его армии к Москве. Захватив Благовещенск, а затем Бирск, Коронай вышел к Каме, переправился через нее и взбунтовал весь Удмуртский край. Без боя пали Сарапул, Ижевск, Воткинск. В конце декабря 1773 года он осадил Мензелинск. Отряды Коронай-Батыра, подобно огненной лаве, растекаются по всему Казанскому краю, захватывают набережные Челны, Мамадыш, Заинск и останавливаются в 30 верстах от Казани. Повстанческие власти Казанского уезда объявили: «Собирайте в окрестностях войска любыми средствами. Ныне очень скоро будет сражение. Идет сам атаман Коронай. Извещайте об этом во все стороны». Мен бүгінгі күнде елге келіп салауатты төшіп, Коронайды көтеріп мақсаты білен сөйлемеймін. Сондай ғана факттар келтіремін. Ырбор іргенде, берде лифтегінде Пугачевтың армия бола. 25 мың кешегі бола Пугачев армияны. Чесноковкада Өфе іргенде Иван Зарубиндің армия бола. 15 мың. Өсөсі шундай зор армия білен итақсылығыда елдің яқташығы, ауылташығы Коронай барады. Оның бір ғаскәрдері әлігі бүгін Башқұртстанда болған Бақалы крепосін билеп тұра, екінші ғаскәрдері Қазан тереңінде хуғышалар. Бір ғаскәрдері бүгін мәтереңінде хуғышалар, екінші ғаскәрдері Елабуға крепосін билеп тұралар. Из кеткесі дор территория. Бүгінгі Башқұртстандың Күнбайыш яртығы, hem Татарстандың Күнсығыш яртығы Коронайдың ғаскәрдері билеп тұра. 12 мың кешелік ғаскәр. Коронайдың авторитеті сол хәтлен тұрғыла. 1774 ел Пугачев Казанға yol тұтқан сақта Коронай истерік тамақтан Пугачевқа қошылырға деп набережный Шелныға Ірімбес-Слободаға өте ол. Халықта оның сол хәттен дәрежесі нұр бұла, халық арасында күн тарала. Коронай батыр келе екен. 20 мың ғаскері бар екен. Коронай Пугачев менен, Пугачев патша менен Қазанды ала екен деп хабар тараталар. Бұна сондай мәшһүр, танылған, кең көлемлі батыр Коронай була. 18 мая из Стерлитамака выступил отряд подполковника Рылеева в составе 3 эскадронов гусар. Коронай атакует противника. Гусары, потеряв убитыми 60 человек, обращаются в бегство. Все лето 1774 года Коронай сражался с правительственными войсками, контролируя территорию между Уфой и Оренбургом. В июле он принимает участие в походе главной армии Пугачева на Казань и взятии города, в результате чего этот губернский центр был почти полностью уничтожен. Тағы бір факт. 1774 жылдың 25 сентябрьде әліге Баймақ районының Тауылқай ауылында башқұрт жетекшілерінің жолбасшыларының егіліші. Сонда Коронайда қатнашады. Кемдер папа. Осы совещание барған сақта Тимашев деген подполковник өзінің ғаскәрі білен келіп менің жолбасшыларды тұта. Оренбургтың губернаторы Рейторовқа хабар еді. Бұна шундай кішілерді тұттым. Онда Қасқан Хамаров, Құтлыгелді Абдрахманов һәм башқалар солар итәдінде Коронай була. Тегілердің бүтінінде тек оларға ішке қоштымды. Неге провиантияға. Коронайды қоярға білмеймді. Өзімден үйретіп құрған башқұрттар хүшім етіп отбивайтықтар деп айтыпты. Хелге Оренбургға ебәрін құрған елда нетәрі. Қазанға ебәрін Красноуфимскайша ондала Коронайды білері, ондала құтқұрттар деп айтыпты. Нанхың Эритор Тимашевқа хабар ебәрі. Хин оны оңа бір пакет
Менің есімге. Білімге алынған деп аңдаман, ол хинен неге жұмыс білен келген деп аңдаған. Солай тұрып, Тимашев пакет яздан болып, пакетті Қаранайға тоттырып, Қаранайға қарауылсылар беріп, 12 кіші Ырымбурға ебәрі. Ырымбурдан Эргелдор екесі пакет беріп, Қаранайды пакет менен ебәрі Қазанға. Казанская секретная комиссия төдейлер, язалы комиссия генерал Потемкина, генерал Эргелдор Қаранайды ебәрі генерал Потемкинға пакет алып барыға деп. Нанын Потемкин Қаранайды ебәрі Мәскеуге Пугачевті язалыған дейді көрхәтірге. Қаранай ешранын Пугачев батшат түгіл, сам название, оның башын кестілер деп. Қаранайды Мәскеуге ебәрілісін генерал Потемкин екі қазақ полковнигі Витошниковтарды ебәрі ағалы әнелі Мәскеуге, оларға қарауыл бере, хавтаттардан қарауылдың башылығы еттіріп Қаранайды ебәрі. Көз алдына келтіргендері батыста дейіне қаршы қошқан кешелі губернатор құрға. Ресейдің секретный комиссияның председателі құрға. Алдап еберіп метелер. Нанын енді Қаранайдың біздің арала даны таралмағанын сәрі сонда Қаранай генерал Потемкинға құлтанға керек. Соның менен біздің тарихшылар, сол есептен Әнуар Кемрулла Қаранай хатқан ихтилалды. Қаранай салауат менен Кенияны хатқа деген фекер тудыралар. Мен сол документті іздеп таптым. Сонда генерал Потемкин Қаранайға әйті, бұна мен хинеге берем, хинеге тұтып алып кенге арқыланып менен Салауат Юлаевты, егер риза болмаға, мен хине қазбетіктер деп. Но аңлам Қаранай Салауат шекерлі яш еркен сақтуғын. Ресей әскері менен көп пақыттарда қатташқан кеші. Олы яштағы ақыл отырған кеші, осындай ультиматум қойғас, мәжбүр болғандар қол қоярға. Лекен Қаранайды ебергес, Қаранай бармақ менен генералды әхім келмей, Кенияны тұқтарғана, Салауатты тұқтарғана. Қаранайды қайтарып ебергес, қолдан қалып, Ырымбур губернаторына хабар етелер. Бұна сондай башқұрт ел башсығы маршрут язып берегіз. Гейлеуге сықтан сақта сол ерге келе ерген хет көргеткен ерден зетке кетмейін деп. Бұл 75-ші ел, 78-ші елда Ырымбур губернаторына хабар етелер Өфе провинциятын. Баш-баштақ Қаранай бет көргеткен маршруттың бірінде қабыл етмей, өйді қайда тілей, шулта кете еліп өтіп. Губернатор Өфе провинция кәнселерін хабар еті, қайда баға шулта ерігінде тек яғынан бұла көтермен деп. Бұна шултай өйді бақылы менен, өйді қойғаты менен, өйді тілегі менен ерген бүйік шахис, бүйік yol башсы. Біздің яқташылық, біздің ауылдашылық Қаранай Мұратов. Қаранайдың ауылының ветераны Сантимир Янбаев арзақлы шәхес була. Хугышта катнаша ул. Ұзақ елдар колхозга етәкселек итә. Авылдың ахакалы булып, күп халыкты тәрбиягә ала. Оның ошы булмышы кандан, батыр һәм эшлекле холкынан. Шулай ук оның кырлаштары Таймасов Рәшид, Янбаев Мөхәммәд,
Янбаев, Нурислам һәм башкалар колхоз эшенә бөтә гомерләрен биргән кешеләр була. Правление колхозында мындай Юлдашевтар басылды. Таймасовтар, Бекташевтар, Каранаевтар, Казакбаевтар. Шундай халык яшәйді. Шунан соң тағынан атып әйтәм, мәктәп, Түрк қаласы мәктәбіне. Бұл мәктәпті бітірген кішілер әлі қайлада әлі кімдер болып ішлейді қазір яшәйді. Олардың балаларының балалары. Мен Яшыкөлден күн хайыр ұшында оқырға келіп қайта тұрғайдым. Менің инейім Имашева Гүлшәмсә, ол Бишбүләк районының Алтынай ауылынан Атайым сонда оқытушы болып ішлегенде инейімді сұратып, үйленішіп, шуан хуғыш алдынан Атайымды үйерлері бетінде Қызылар Мясафына бұты тоғырын sayıldı. Міне етегіне еш болған. Атайым біздің ғайләм алып, Яшыкөлде менің Қартатайыма қалдырып кеткен. Мені Ғалей, Юлдаш, мені Ғалей, Ахметұлы. Мына хуғыш уақытында Юлдашевтардан 4 кеше қатмаған. Мына Камалеттен Юлдашев Қартайым бір туған інеhe. Анда Исхақ, Әбіхан, Сәлим Гәрәй. Менің Атайымдан бір туғанымыз Құрбан Ғалей. Şu anda ki Yanbay bile Sıntıbirazı'nın atağı, hem Yanbay bile Sıntıbirazı'ydı. Onun atağı Ahmediyen var. O haber hedef aldı. Qarab turhan, Qaranayevlardan dünya büyük köküştürüp aldı. Onlardan qaytqanları, invalid qaytqanlarına. Qaranayev, Arflan, Xajay, Şakir, Qaranayevlardan bir sana elbeş var. Hoğuşta ötüp bir yapar qaytqanlar. Bayböldinler buna bir Nehmediyen var. Ол Япон hoğuşunda olan onlar İslam, ол German hoğuşunda. Ең бірінші болып бұна меніме берейін Роза, Қаранауая Роза. Представитель Қаранауая. Так, Казакбаев Раис. Бүгінгі күндә ауыл парттары, колхоз ветерандары Рейс Казакбаев, Гаяз Таймасов, Рәшид Таймасовтар, Галима Ақиқова, Разифа Әсәдуллиналар балаларына һәм күршеләренә һыйынып көн итә. Ләкин батырдан батыр туа. Стәрлебаш районының Каранай авылында хезмәт һәм яу юлы үткән удамандар бүгенге замандың һынауларына каршы торып, авылды хакларга тырышкан кешеләре бар әле. Каранай авылының старостаһы Тимер Булат Юлдашев катыны Нурия менән бергә дөнья көтә. Улар умарта тотып, мал асрап, туган авылына ябышып ята. Ошо урта буынның үскән балалары калаларга, алыс яктарга таралып, яйдәрен, авыл урамдарын иян-ияnsәрләр менән тултыра. Ләкин кышка карай улар яңа укуга китеп, авыл бушап кала. Мин токланам Марсагай бу кешеләргә. Ул берисе буынга берәүгә туалыр, дип уйлыйм, авылга берәүгә туалыр. Агайның китабы бөтә кешендә инде һәм авылда һәр бер өйдә, түрдә, личный библиотека фәлән дип торырга тиеш китапларның берсе дип уйлыйм мин. Менә элек исә китеп, бергә әйтләр, Коръәндә яшәгәннәр, хуга газганнар яки зиярәткә күнгәннәр, кайтырга белмәгәннәр, чөнки Коръән китабын тапкан өчен төрмәгә киткәннәр, Коръәнне тыйганнар. Бүгенге көндә Коръән тәркәштәләр булып тора. Бере тотып укыйбыз бу шуны. Ходай я ала, я кире бирә, я ала, я кире бирә. Менә шу көндә нинди тыелган әйтеп тора дигәндә Назирагай. Ул гыйбрәтле хәлиләй. Ләкин буны һөйләргә кирәкмәйди. Чөнки ул безнең Башкортстан тарих фәнендә булган шундый аянызлы хәл. Шундый тарихи күтәрелгән әйтелгән теманы кемдер басып куялар үзләре. Туктагызлар, без белмәм булышмайга, чөнки ул эш була дип. Күп нәмәләрне үткәреп, икесе якка борала ибәрә тарихның юнәлешен. Әмма агай һәргә ана шуны искәртеп тора. Аны һөйләүдә төрле бер ишара бар. Бүгенге көндә бәлки Каранай Моратовның авылы бетерү сиккә йетереп, мыскыллану сигенә йетелеп, аның ниләге теге райондагы һәйкәл эргәһендә барып, кем Каранай Моратов, аның шул Кәрсиян һугышының иң алдынгы, иң баш полковник икәнлеге язылмаган, кем Каранай Моратов, Георгий Советский Союзы дип, ана шулай иткән кешеләр дә бар. Һәм
Ошо ерді тыңлап, аның турасында илһамланып башкарган ерді тыңлап, Коронайдын кем экенин аңлаган, Башкортстанда бик күп илһамланган, аның турасында әлләнемелер ялырга, әлләнде рольдар уйнарга тырышкан кишилер дә бар. Һәм ана шунда бетарап калмагын, агайның үзенә кулак калыгын. Улы башын кисип килгән зур галимдин, профессордың үзенә кулак калыгын. Ул әллә нисә көтү белән тарихлар укыткан кеше, менә бүгенге килеп ошо авылдың нигезенә, авылдың тарихына баш иеп йөрүе. Мин үзем дә Кения Арсланов турасында Кения Абыз васыяты дигән фильм эшләгән вакытта бик күп тарихларга утырырга туры килде. Ул 2009 елларда булды. Кения Арсланов сынапта ул башкорт халкын Пугачевны апарып кушкан кешеләрнең бере булгалар. Аның уң кулы була Коронай Муратов. Мин һездән шуны үтенеп сорыйм. Ошо китапты бөтә балаларга укытыгыз. Һең авылдан бәлки барылар армияга, бәлки барылар Ситига, Америкага. Әллә кайларда йөрүләр. Ул турыда һөйләр. Мин Коронай Муратов дигән кеше турында һөйләйм әле. Ул мәбәдән яктын шундый кеше булган ди. Һәм ул кешегә дибен. Ул Коронай фамилияла булмас, Юлдаш фамилия булыр. Ләкин ул бер башка, 5 башка үсеп китәсе. Стәрлебаш районының Коронай авылында яшәгән кешеләрнең байтагы Марс Тимербулат улы Юлдашев төзеп биргән шәҗәрәлә үзенең тамырларын таба. Һәүмһагыз авылдаштар, шәҗәрә байрамдары оештыра Марс Тимербулат улы. Стәрлебаш районының үдәге Стәрлебаш авылының уртаһында ул Коронай Муратовка һәйкәл куйдыра. Марс Тимербулат улы Юлдашев медицина фәннәре докторы, профессор, билдәле табиб, җәмәгать эшмәкәре, бөтен дөнья башкортлары корылтаеның җитәкчеләренең береһе. Гомерен халыктың һаулыгын ныгытуга арнаган шәхес. Ул үзенең туган төяге, туган республикаһы, халкының язмышы менән янып күйеп йөргән бер уламан. Шунда менә хәлгә зур үтәнесен, хуллаһын, рухлы кешеләр яшәһен, бер үзебезнең Коронай Муратов мәсәле, шуның варислары икәненә шатланып, горурланып яшәргә тиеш. Кайда барһагыз, мин Коронай улына, Федайский полковник Коронай Муратов нигә калган Коронай улы, без шуның наследниклары, без шунда туып үскән бер, шулай итеп әйтерлек булган. Бүтәнлеккә зур рәхмәт әйтәмен. Һәм Кама буйдарында, туган ер тугайдарында, дошман явын кырган Коронай. Кешеләр бәхетесен Исаябай батыр көсен, патша явын кырган Коронай. Ай, 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 патша явын кырган Коронай. Кешеләр бәхетесен Исаябай батыр көсен, патша явын